does Bosch. urumva mwese baraza kubakoraho iperereza nakiriye amakuru ko mwese baribuze kubakoraho iperereza nibaza kubakoraho iperereza muraza kugerageza buryo ki mwareba ko mwakugira telefoni yande yuriya mugabo O'Neil niba ubona amakuru ya O'Neil yose n'abantu bavugana biratuma mumenya niba akorana na Pegasus ariko kwinjira muri telefoni y'umuntu n'icyajyanirwa na leta oya I've heard what he says and I'm convinced. Rwose ibintu umugabo avuga nje byankonvetse. I'm not expecting any. Nimba ari gufata telefoni iriya mugabo wamusimbuye tukayicukumbura tukareba abantu bavugana nawe. Nje nashibuzunganye mu byago naye nabikora. Interviews, yeah? You distract. None natangira kubakoresha interview. Mushake umuntu ugira ibigambo byinshi. Uwo muntu ufite umunwa nk'amakoro bagagena muvugisha ibigambo nk'ijana. Ana bafite mukarage nagira ubugambo bwinshi. Storytelling. Ne ari storytelling kuba ari inkuru aho ndazibara. Najya kugakorera interview kamudindiza mu gihe telefone yabaye hacking. Turabikora ku bwa Amba no ku bwa Joe. Joe yarapfuye. Bastards pay. Baba basanzwe bagomba kubyishyurira. Midnight Rambler. So Midnight Rambler. Someone's been putting a word out. They're looking for a man and a woman. Arandi makuru yuko ari umugabo n'umugore ari gushakishwa. Bumva ko bavuga dore ubatwaye nawe niwe bari kubwira. He'll give you a hell of a lot more than $5,000 if you hand him over. Nimba ari bawutwaye mu modoka baza kuba duhereza. How much more? Ananga yamwongera kwe bampaye. Muzajya mu biciro abatangi. Wibuke polisi ari kunubwira natwaye amakamyo ngo mudacana najya ko abatwaye imizigo y'abandi nk'amakaritsi arimo abajura. Polisi arimo iramuha amakuru ababwira ko hari abantu afite ngo baramwongera hangaye kuri 5 bamuhaye kugira ngo akore iki abatangi.